Mbica ĩno ya Jackson Mukundi nĩwe ratũtũnga maitho, na haha nyũmba-inĩ ĩno nĩho Mukundi araikaraga mbere yake kũragwo itũra-inĩ rĩa Kabimoto mwena wa Lang'ata. Tũracemania na nyũmba na arata ake, ithithi ciao ciĩcorete kĩeha, o mũndũ na ciugo thuranĩre makĩririkana mũtũrĩre wa Jackson Mukundi. Kuja nikapigiwa simu saa 6 usiku kuambiwa jana anapigwa, katumanisha watu kwangu watu watatu. Nikaogopa hiyo saa 6 kutoka nje juu vita nasikia ni mafaite, sasa toka nikiwa peke yangu. Walikuwa na dent mingi sana. So mimi kama nikiwa peke yangu singeweza kutoka. Hata kama ni wewe unachunga hizi ni gari za watu, huwezi toka na. Kuringana na muihwa wake, ahugete Mukundi aroragirwo ni mumwandiki kumana na ngucanio ya bodaboda na ĩrĩa kwa ihinda iraya akoretwo akiruta wĩra nayo. Hiki venye alikuwa amempea pikipiki akaenda nayo kama siku 3 hivi 4. Sasa venye kumrudishia pikipiki, sasa hiyo ndio furugu ilianzia hapo. Tuna pikipiki, mimi namuona tu mara mingi ako na pikipiki, anatumwa mzigo analeta, that's to it. Hii pikipiki ilikuwa wanaendesha na huo mjamaa. Hakuwa naendesha anabeba huo mjamaa. Sasa nisikia si hiyo pikipiki ilipotea. Huyu sasa kusema ati sijui alia naye wapi, alia naye kidogo alafu akarudisha. Thutha wa mumwandiki gwĩkũĩrwo gũtabania gĩko gĩkĩ, ahikari na matũkũ ya maratharĩkĩire nyũmba yake na kũmĩmomora, ona gũtuĩka mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩno nĩ ararĩkĩtie gwĩthara, famĩlĩ yake rĩu ĩkĩenda kĩhoto kĩa mwana wao. Amemfungia mpaka kwa hiyo mlango na ndani na kufuli, na akamuua, akamfunika kidogo, akamtoa nguo zote. Sasa tulipata mimi ile kitu nilimwangalia, mimi ndio nilimpindua. Hii niliona hapa ni kama chuma walikuwa wamemgonga hapa, nikaona kuna kashimo iko hapa kama ya msumari hivi. Hii mguu ameiweka dent yote, ni kama amefunja. Alafu kijana alikuwa na operation, ni kama alimkanyanga tumbo. Famĩlĩ ya Mukundi oho yugĩte raikara na hahũ, makiuga mwĩkũĩrwo ahota gũcoka na kũmagera ngero, kuona nginyagia thaa ici ndoĩkaine kũrĩa arĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi.